Muri Kameruni amakimbirane yatejwe n'abatuye mu turere tuvuga icyongereza bashatse kwitandukanya aratuma abantu bamwe batazabasha gutora mu gihe abandi ibihumbi bakomeje guhunga. Muri Sudani indege ebyiri za gisirikare zagonganiye ku kibuga cy'i Khartoum bituma gihagarika imirimo kirafunga. Uwahoze ari perezida wa Afurika y'Epfo Jacob Zuma yashinjwe kuba yaratonesheje umuryango w'Abahindi batuye muri icyo gihugu. Ibyo byumvikanishijwe mu buhamya bwatanzwe na Minisitiri w'Imari. Muri Kenya umwigisha w'umuyisilamu wakururaga benshi kandi arwanya inyigisho z'umutwe wa Al-Shabaab wo muri Somalia yiciwe i Mombasa arashwe. Naho muri Nigeria ubukungu bw'igihugu bwagabanutseho 2.2% mu gihembwe cya gatatu bitewe ahanini n'ibitero bya bombe ku miyoboro y'ibitoro mu majyepfo y'igihugu.